kandi ko ikwiye guhabwa umwanya w'umukandida ako kanya. Mu kiganiro n'abanyamakuru bakoze bari kumwe, Minisitiri w'Intebe w'Ubudage uzwi nka Chancellor Scholz yavuze ko Ukraine ikwiye kuba mu muryango w'Uburayi, ariko rero ko igomba kuzuza ku bisabwa mbere yo kwakirwa. Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Mario Draghi yavuze ko mu ntambara yayo irwana n'Uburusiya, abanya-Ukraine bari kurengera indangagaciro z'ubwisanzure n'ubwishyira ukizana biranga umuryango w'Uburayi. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine yavuze ko igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine ari igitero ku Burayi bwose, kandi ko ibikorwa biri mu bumwe ari byo bikwiye kukirangiza. Umuyobozi w'ikigo cya leta y'Uburusiya cya Gazprom yavuze ko bizagendera ku mategeko yayo yonyine nyuma yo gufungira gaze Ubudage n'ibindi bihugu byinshi byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi. Alexei Miller yabwiye inama yiga ku by'ubukungu mu mujyi wa St Petersburg mu Burusiya ko gaze ari umusaruro wa Gazprom kandi ko itazakurikiza amategeko itashyizeho. Mbere umuyobozi wa perezidansi y'Uburusiya Kremlin yari yavuze ko igabanuka rya gaze ryatewe n'ibibazo byo gushobora kubungabunga ibyuma bitanga ingufu kubera ibihano byafashwe n'Uburayi. Minisitiri w'Imari w'Ubudage yizera ko icyo cyemezo cyafashwe ari icyemezo gishingiye kuri politike. Umuyobozi wa Gazprom yanavuze ko hongerewe gazi ijya mu Bushinwa kuri 2/3 by'umusaruro mu mezi 5 ya mbere y'uyu mwaka wa 2022. Leta y'u Rwanda yatangaje amabwiriza mashya y'imikoreshereze y'imihanda agomba kubahirizwa mu gihe cy'inama mpuzamahanga CHOGM izabera i Kigali mu cyumweru gitaha. Inama ihuza Ubwongereza n'ibihugu byiganjemo ibyo bwahoze bukoroniza muri Commonwealth ikaba izaba ibereye mu Rwanda ku nshuro ya mbere kuva rwakwinjira muri muryango muri 2009. Mu gihe cy'icyumweru izamara, imihanda imwe izaba ifunze. Ibi bikaba bivuze ko hari aho ingendo zitazoroha mu mujyi wa Kigali. Igipolisi n'umujyi wa Kigali bashyize hanze urutonde rw'imihanda izaharirwa abashyitsi ndetse n'iyo abanyagihugu bazakoresha mu ngendo zabo, ariko rero abaturage basabwe guteganya neza ingendo zabo mbere yo kuzikora, ndetse aho bishoboka bagakorera mu ngo. Inkuru irambuye tubuze umunyamakuru wacu i Kigali Jean Claude Mwambutse. Kimwe mu byemezo bikomeye byafashwe ni ugufunga umuhanda uva mu mujyi rwagati ukagera ahitwa i Masoro unyuze i Remera n'ahitwa mu Giporoso. Ni umuhanda usanzwe ukoreshwa cyane n'aberekeza ku kibuga cy'indege cya Kanombe ndetse n'abajya mu burasirazuba bw'igihugu. Uyu muhanda kandi unyura ahantu hasanzwe hazwi ibikorwa byinshi by'ubucuruzi n'amabanki nk'ahitwa ku Gisimenti. Nubwo igipolisi kivuga ko abaturage basanzwe bateganyirijwe imihanda bazakoresha, hariho impungenge ko ibikorwa bya bamwe bishobora guhungabana. Gusa umuvugizi w'igipolisi John Bosco Kabera arabahumuriza. Hari nk'igihe abashyitsi bazaba baza bisabe yuko hari imihanda ituruka ku kibuga ishobora kuyifunze. Abantu urugero baturuka nk'i Kanombe bakwiye kumva ko bashobora nko gushaka umuhanda kunyura mu muhanda wa Busanza Rubirizi bakanyura hasi ya Kabeza bagatunguka Niboye bakanyura muri Kicukiro bakagenda. N'umuntu nawe uzavuga ati reka mbe nkoresha no muhanda abashyitsi bataraza, abapolisi mu gihe babonye ko ugiye gukoreshwa n'abashyitsi bazamuhagarika. Icyo gihe cyo tumusaba ni ukwemera agahagarara. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwo buvuga ko abanyagihugu bakwiye kutinubira ingendo zizabangamirwa, ahubwo bakabona iyi nama nk'amahirwe babyaza umusaruro. Prudence Rubingisa, umuyobozi w'umujyi wa Kigali, ubwo izi ngamba zatangazwaga kuri televiziyo y'igihugu. Umujyi wagize amahirwe wakiriye inama, dufite na gahunda yo kugira ngo tumenyekanishe iby'iwacu, tubareshye banagena nawe amadovize badusigira. Ufite ibicuruzwa bikorerwa mu gihugu, hari gahunda iteganijwe hariya mu cyanya cyo mu mujyi wa Kigali aho bashobora kuzajya bagakora ubucuruzi bw'ibikorerwa mu gihugu, bagashobora kujyayo batugendera bakagira ibyo barangura cyabagura, ariko bakanakunda ejo bakaba banagaruka. Mu gihe abategetsi bavuga ko ubuzima buzakomeza nk'ibisanzwe, bimwe mu bigo bikomeye byiganjemo iby'abanyamahanga byamaze gusaba abakozi babyo kuzakorera mu rugo mu gihe cyose inama izamara. Ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda iherutse guteguza abanyamerika bari mu gihugu kwitegura ko ingendo zizagorana mu gihe cy'iyi nama. Ibi biro ndetse byateguje ko bitazakira abantu babigana nk'uko bisanzwe, nabwo bivuga impamvu zifitanye isano n'iyi nama.
Minisitiri w'ubucamanza mu Bwongereza yashinje urukiko rw'Uburayi rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu kurengera imbaraga zarwo igihe rwabuzaga Ubwongereza kwirukana itsinda rito ry'abimukira basaba ubuhungiro bakoherezwa mu Rwanda kuwa kabiri w'iki cyumweru. Dominic Raab yavuze ko abacamanza bakoze amakosa mu gutambamira iki cyemezo. Kabone nubwo ariko hari icyo kibazo, yavuze ko nta gahunda ihari yo gukura Ubwongereza mu masezerano mpuzamahanga yashyizeho uru rukiko rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu, nubwo bamwe mu badepite bo mu ishyaka rya Conservative bashaka kuruvamo. Guverinoma ivuga ko kohereza abimukira mu Rwanda bizabaca intege. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, wari yumva no kuri Kiss FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza.com cyangwa kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho. Saa moya zirabura iminota 23 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London mu Bwongereza ni saa 11:37. Turagaruka mu kanya ku makuru arambuye. Ndi Prudence Nyumba. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Tujye ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kurushaho kugirwaho ingaruka n'intambara mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ubu noneho inteko nkuru ishinzwe umutekano muri Minisiteri y'Ingabo muri Kongo yasabye leta guhagarika ako kanya amasezerano yose icyo gihugu gifitanye n'u Rwanda. Kinshasa ishinja Kigali kuba yarohereje ingabo z'u Rwanda kwigarurira agace ka Bunagana zihishe inyuma y'inyeshyamba za M23. Ibi birego u Rwanda rurabihakana. Inkuru irambuye tubuze umunyamakuru wacu ukorera mu biro bya BBC Nairobi, Premier Komagenge. Itangazo ryasomwe kuwa gatatu ku mugoroba kuri televiziyo y'igihugu n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya rivuga yuko iyo nama y'urwego rukuru rujejwe umutekano yari irongowe n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ubwiwe. Yari yatumiwemo kandi n'abarongoye amashami yompi y'urwego nshingamateka n'abatwara inzego zose zijejwe umutekano. Mu majambo arushirijeho gukariha, iyo nama yunze ijwi mu ry'ubutegetsi bw'intara ya Nord Kivu bwari bwagirije mu ntango z'iyindwi ingabo z'u Rwanda kuba zarajabutse kwigarurira igisagara ca Bunagana. Iyo tangazo rikanavuga ko zanakoze ibikorwa byo gusahura ico gisagara zinyegeje inyuma y'abarwanyi b'umugwi witwaje ibigwanisho gwanya leta ya Kongo wa M23. Ibirego bihambaye kandi byarushirijeho guhabwa uburemere kuko ubu byavugiwe mu nama irongowe n'umukuru w'igihugu ca Kongo. Iryo tangazo rivuga yuko atari ubwa mbere u Rwanda rutera Kongo, rirusaba gukurayo ingabo zabwo buno nyene. Leta ya Kongo nayo igasabwa guhagarika buno nyene amasezerano yose ico gihugu gifitaniye n'u Rwanda. Turondeye kumenya ico leta y'u Rwanda ivuga kuri ivyo birego, icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain Mukurarinda yagize ati: reka dutegereze turebe niba icemezo c'iyo nama leta ya Kongo izocemeza. Leta y'u Rwanda isanzwe ihakana uruhara urwo arirwo rwose mu gushigikira M23. Gusa amashirahamwe y'akarere afise impungenge ko ico cuka gishobora gutuma gahungabana gusumba. Amashirahamwe nka East African Community na CRGR n'abakuru bayo akaba yafashe iya mbere kugira asuke mu mabisi yongera atora inyishu zirama kuri ico kibazo c'umutekano mu buseruko bwa Kongo muri rusangi gisanzwe kimaze imyaka irenga 25. Inama nkuru y'umutekano niyo yasabye leta guhagarika umubano wa leta ya Kongo ndetse n'iy'u Rwanda. Turacyari kuri aya makuru kandi afitanye isano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inyeshyamba zirwanya iyo leta ndetse n'u Rwanda mu mutwe wa FDLR zihakana ibirego u Rwanda ruzishinja byo gukorana n'ingabo za leta ya Kongo mu ntambara zirwana n'inyeshyamba zo muri M23. Mugenzi wanjye Samba Cyuzuzo ukorera mu biro bya BBC Nairobi yavuganye n'umuvugizi wa FDLR Kiringoma, atangira mubaza icyo avuga ku itangazo rimaze iminsi ricicikana ku mbuga nkoranyambaga bivugwa ko ari rya FDLR rivuga ko zikorana n'ingabo za leta ya Kongo. Natwe ikintu kimeze nka gitetse tugezeho twakoze demanti tugaragaza ko icyo kintu ari ikintu bashoboye guhimba bashyiraho ko nta gihuriye n'ukuri. Donc abagikoze twahakanye ku mugaragaro ko atari twebwe, ndetse tunagaragaza n'impamvu nyazo. Donc nimureba neza mwasanga nta nimero do karasoma ihari. Ibi biri kubera muri Kongo FDLR ihagaze he? Twebwe ntabwo dushobora kwivanga muri biri kubera hano muri Kongo. Iriya ni intambara M23 n'u Rwanda barimo guhangana na leta ya Kongo. Gusa kigaragara ni uko twe aho turi mu birindiro byacu baramutse badusanze ntabwo tugomba kwitabara, ariko ubundi twe nta ruhare tubifitemo kugeza amagingo aya. Aho turimo turarinda impunzi zacu nk'uko bisanzwe,
bigaragara ko baramutse badusatira bakadusanga ku birindiro byacu wadusanga wese twakwitabara. ubundi ntabwo muri kurwana na mufatanyije na FARDC muri ino mirwano? oya rwose ntabwo turi kurwana dufatanyije nabo, ariko nk'uko mbikubwiye wadusanga wese mu birindiro turimo tugomba kwitabara. Kugeza amagingo aya ntabwo dufatanyije na FARDC. polisi muri Nigeria yatabaye abana b'abakobwa 35 mu cyitwa uruganda rw'abana, aho abana b'abakobwa n'abagore bagumishwa ku gahato babyara abana bo kugurishwa. Batahuwe mu kigo kiyoberanyije cyita hoteli mu mujyi wa Nkpo mu majyepfo y'uburasirazuba bwa leta ya Anambra. Polisi ivuga ko abakobwa 4 muri bo batwite. Yavuze ko abakekwa batawe muri yombi bagashinjwa gufata bunyago abangavu ndetse no kubashora mu bucakara bw'imibonano mpuzabitsina n'ubusambanyi. Kabone n'ubwo mu myaka ishize abategetsi muri Nigeria bashyize umuhate mu guhagarika ibi bigo, biracyakomeza gukora byinshi bigakorera mu ibanga. Abategetsi muri Tanzania batangiye kwimura aborozi b'abamasayi bavanwa mu cyanya cya Ngorongoro. Aba basangwa butaka batuye muri iki cyanya gifatwa nk'umurage w'isi n'ikigo cya Loni gishinzwe umuco n'uburezi ku isi UNESCO mu myaka irenga 100. Abamasayi baravuga ko bamwe muri bo bari kuhava ku bushake bwabo, ariko abandi bari kuhava ku butaka bwabo ku gahato kugira ngo haboneke inzira z'ubukerarugendo n'ibikorwa byo guhiga ku buryo bwigenga bikozwe n'abakerarugendo. Mu mpera z'icyumweru gishize umupolisi yishwe, abandi bantu bakoraga imyigaragambyo bakomerekera mu myigaragambyo yamaganaga iri yimurwa mu karere kari hafi y'icyo cyanya ka Loliondo. Ini bisigahuza imiryango n'umwanya w'ikinamico urunana saa 11:43 hano i London mu Bwongereza. Ariko reka mbanze mbabwire ko ushobora no kuyumva kuri Kisoro FM muri Uganda ndetse no muri Congo. Kwa Filipo baributswa bw'umwana wabo umuti mfashabere hagati hoje karangayitse bikomeye n'urunana. Ariko sha nukuri ntumbeshye muri iyi minsi ugomba kuba ufite ibibazo. Yewe se? Kandi nkurikije uko mbibona uyu munsi ni wa kabiri umeze utyo. Erega Devoti ibihe byose ntabwo bihora ari byiza. Ufite ikibazo cyise muri iyi minsi we? Ibibazo se byaburasha cyangwa urarwaye? Reka sindwaye ndi muzima Devo. Hari umuntu wo mu muryango wapfushije se? Gusa naba napfushije umuntu simbe babwire koko cyangwa ngo sabe uruhushya rwo kujya gushyingura. Ntange binyobere. Gusa biragaragara ko muri iyi minsi utishimye pe. Urasa nk'uwasuherewe rwose. Ubwo nuko bimeze nyine. Cyangwa haba hari yifitiye umusheri none akaba yaguteye akadobo we? Reka. Kubizi se hari umuntu ujya umbonana nawe? Hari kandi nabwo nabikubwira nta kibazo Devo. None se ufite ikibazo kiko? Nukomeza kumera gutyo rwose uraza guhangayikisha abantu benshi hano ku kigo nderabuzima. Ikindi biraza gutuma udatanga serivisi inoze ku batugana. None se mbigenze? Niba unafite ibibazo y'umanganya tuze sibyo? Uzi ko birimo kugaragarira buri wese? Shandeka mfite ibibazo Devo. None se ko ari byo nkubaza ntumbwire nkora iki koko? Shani ibibazo byanjye bwite. Ubu sinahita ngira uwo mbibwira nonaha. Reka mbanze ndwane nabyo ndebe ko mbikemura. Nimbona byanze nibwo nshobora kugira uwo mbibwira. Yosha ihangane ni ukuri. Uko biri kose ni ibibazo bikomeye pe. Biranakugaragaraho. Ariko aho bigeze ndumiwe pe. Mabuja mbabara nukuri nkubabarira iki? Ubusa tuguhembera gusinzira cyangwa ugomba gukora? Ne urumva ngomba gukora pe. Ngaho gira vuba ukora isuku muri iki gikoni rero. Urabona ukuntu habaye. Ese kutongana shiri. Ndeka. Uzi umuntu ukuri hano mu gikoni? Kanengwa nta sukura se. Reka da ahubwo wagira ngo ni mu kimoteri. Uwo mwanda uzadusiga amahorora? Yewe simbizi. Ahubwo se we ndakumva. Urikwa ko uyu munsi aribwo wagomba kujyana abana ku mujyanama w'ubuzima gukurikirana imikorere yabo? Iye baba we. Kandi koko n'uyu munsi uzi ko nari nabyibagiwe firi. None ubwo ko mbona wari umaze kwitegura usa nk'ugiye ku kazi.
mbwira ahubwo ubu se ndabigenzana. njye ndumva ari ukubanza tukabajyana ubudensiya. uzi ko twiyemeje kutazongera gusiba. tugomba gukurikirana imikurire y'abana bacu rwose. Ibyo uvuga ndabyemera kuko tutarebye neza abagwingira tutabizi. Ariko se ko ntigeze nsaba agahushya ku kazi. wahamagara ariko ukababwira ko uhagera ukererewe. ukababwira ko wabanje kujyana abana ku mujyanama w'ubuzima muri gahunda yo gukurikirana imikurire yabo. mwana we ubu se kuko shefu wanjye namutunguza gahunda nk'aho ari impanuka ingwiriye. urumva umuyobozi atazanshishamo ijisho ko nta gahunda ngira. ni karibu muga. urakoze kumpa karibu Patri. ugize n'amahirwe usanze nta bandi bakiriya mfite. aho ntugira ngo nje gukoresha imisatsi Patri. niko mbitekereje. oya ahubwo hari ikindi narinje kukubaza. kumbaza iki muga? uheruka kumbonera umuntu witwa Cedric Patri. Cedric? uramushaka se? ndamushaka cyane kandi hashize nk'iminsi 2 ntamubona pe. hari akantu nagira ngo ajye kunkorera mu rugo iwanjye. ntagakise kandi wasanga nanjye nagashobora. mbwira nze nikorera ku kazi nanjye uyame. hari ukuntu ageza kumanikira antene ya televiziyo neza none umuyaga wongeye urayikubaganye sindimo kubona amashusho neza ya televiziyo. ariko ibyo nanjye ntabishobora Jackie. oya ndashaka Cedric niwe menyereye ko abinkorera neza. Okay. hari amakuru Yesu ufite? uzi ko na telefone ye yananiye kuva ejo. ndayihamagara nkumva ngo nimero yabaye kompoze. nanjye ariko nabanje kuyihamagara nkumva ntiriho. yayishyize he? ngo arayibuze ariko ngo ayiburiye mu rugo iwabo. mana we ubu ndamubona niko mukeneye cyane koko. kugeza ubwo ba Jackie. reka mfe gusubira mu nzira abanyeshuri banyuramo bava ku ishuri wenda ndamubona. ugira ngo Cedric arakiga? ngo iki? Cedric baramwirukanye ku ishuri. bamwirukaniye iki Patri? ngo yariyengoje atereta umwarimu kazi ku ishuri ryabo da. mana we Cedric ibyo bintu yarabikoze koko? ariko ngo hari n'indi myitwarire mibi yagize. none se waretse nka kwitumira Patri? wantumye se? uti rwose uhita umugeraho umumanukira antene neza. sinshaka gucikwa n'umupira w'uyu munsi. none se ko numva ushaka kwirebera umupira nimubura nze kuzanye kumanikira imuga. Anosiya ndakumva. ibyo mbona nibyo cyangwa nshobora kuba ntazi kubisoma kubera ko ntari umujyanama w'ubuzima. ude ibyo ndabona bimeze neza rwose. ibiro bya Ganza se byariyongereye? byariyongereye. biranshimishije ni ukuri. oya ntako bisa rwose ubwo Ganza wacu yongereye ibiro. gusa nyine ikijyanye n'isuku y'ibyo mugomba kumugaburira ndetse n'ibikoresho mumugaburiramo mugomba kubyitwararika. yewe ndabyumva ariko nyine ubanza hari iwanjye isuku muri ibi bihingora. mfite umukozi hariya rwose mpora ndwana nawe kubera isuku. mukore ibishoboka muyitwararike rwose kuko burya umwanda uri mu bituma umwana agwingira kuko uteza indwara zitandukanye kandi wenda mwamugaburiraga indyo yuzuye. ibyo naho iby'imirire ye rwose ubu twatangiye rwose gahunda y'agakono k'umwana. ubu Ganza afite agakono k'umwana da. afite agakono ke kihariye rwose. ni byiza cyane rwose. ahubwo se ako gakono ke kaba kagizwe n'ibiki? nyine iyo tugiye kumutekera nteka nk'ikijumba n'imboga n'ibishyimbo cyangwa ikirayi amashaza ubundi tukamuha n'imbuto. kandi iwacu rwose ni hamwe mu mafunguro ntihaburamo ibikomoka ku matungo. byiza cyane. murabizi neza ko ibikomoka ku matungo bifite intungamubiri zihariye zitaboneka no mu bindi biribwa. ibyo mwabitubwiye kenshi mujyana kandi tugerageza kubishyira mu bikorwa nk'uko mwabitugiriyemo inama. nibura buri munsi mu ifunguro ry'umwana twongeramo ibikomoka ku matungo. ahubwo se ko amagi tuyafite tworoye inkoko rwose tumuha amagi pe. yego rwose si amagi gusa. mugomba no kumutekera izo nyama mukamuha amafi cyangwa indagara. ni ukugerageza kubisimburanya kandi tukibutsa na Kantengwa kutibagirwa kubidutekera. ni ukubyongeramo muri ako gakono k'umwana. ariko nawe ntiwibagirwe ko wonsa budeyi. ugomba rwose kwiyitaho
urumva? Yego. Ntugomba kwiyibagirwa nawe mu ifunguro ryawe rya buri munsi hakabonekamo ibikomoka ku matungo. Ese urabiyobewe se umaze kubimubwira bude? Ndabizi rwose mu ifunguro ryanjye ntihaburamo ibikomoka ku matungo nk'izo ndagara, inyama, igi, ifi ndetse n'amata mu gikoma. Kandi n'uriya mwana muto Yego. nawe niko mugomba kumugaburira. Ahubwo se ugira ngo yari yatangira kurya? Ngo iki? Ntabwo twari twatangira kumugaburira da. Tekereza n'ukuri. None se ntiyujuje amezi 6? Yarayujuje. Mukaba mutari mwatangira kumuha imfashabere? None se hari icyo bitwaye se kuba tutari twamutangiza imfashabere Annoncia? Igihe umwana amaze amezi 6 avutse aba agomba gutangizwa imfashabere kuko amashereka yonyine ntabakimuhaza pe. Ndabizi warabimbwiye kuri Ganza ariko nabonye ngifite amashereka ahagije ndamwihorera. Tekereza ko muri kwa gatanu yujuje amezi 7. Koko se? Umwana agomba gutangira guhabwa imfashabere yujuje amezi 6. Naho bitari ibyo umwana yatangira kugira imirire mibi kandi ibyo biganisha kugwingira. Ubwo urabyumvise sheri? Uyu munsi ni uko umuha imfashabere. Nabyumvise. Yo, Imana ishimwe n'ukuri. Uzi ko hari upfuye Nori? Mva neza neza. Nzizi ikisasha malaria pe niyo nari nzizi. Sha, nizeye ko noneho ubu ngubu ugomba gukora ibishoboka byose ukirinda umubu ukwirakwiza udukoko dutera malaria. Sha, ubu nsigaye mbyitwararika rwose kandi ubu ndara mu nzitiramibu buri joro nk'uko babidukanguriye kandi nkakora ibishoboka byose nkayiraramo neza. Rwose ibyo ni ibya mbere rwose. Ubundi rero ngira ngo nawe wabyiboneye bya bihuru byari bikikije urugo rwacu byose urumva twabikuyeho. Karemera yasibye ibinogo ndetse anakuraho ibimene by'amacupa n'ibijerekani bishaje nyine byahoraga aho hanze byose yabikuyeho. Ibyo ni sawa rwose. Sha ndumva nshonje biragaragara kandi nabuze akabaraga ko kujya hariya epfo gushaka ibyo guteka shaka nte kuki ahubwo se sha mbabariye ukajya kunshira igitoki kiri hariya munsi y'urugo ukaza ukantekera. Honorine rwose ahubwo sibwo nushaka ko dukina ikinamico. Kuki suvuze gutyo? Mise ni gute uvuga ngo urashonje kandi ndeba akajerekani k'amata gatetse hariya se si amata? Niyo ese kiriya si igitoki? Nicyo. None turajya gutema ikindi gitoki cyo guteka kandi kirandeba na cyari nyamunyu. Ibyo byihorere shakane nabyihoreye mbireba. Ngo iki? Uzi ko ari amata na kiriya gitoki ari mabukwe yabizanye. Yo nibyo. Ubwo urumva natinyuka nyine nkanywa ari amata cyangwa nyine nkagira gutya ngateka kiriya gitoki. Shanuri ngiye nkurikije ukuntu nyirabazungu yakwitayeho igiye kubitasa ugahwera. Reba twakugejeje no kwa muganga aba ari ugusiga nongeye kureba Karemera. Uri no mu bitaro niyo watekaga ibyo twakugemuriraga. Ibyo byose rero bigomba gukorerwa ko ibyo watekerezaga atari byo rwose wamwibeshyeho. Ubwo se ko kuragira ngo mugirire icyizere? Mwizere rwose ko yaba ari uguhemukira aba yarabonye umwanya mwiza wo kubikora. Kuki se atabikoze cyagiye? Ubu nibwo yabikora koko Nori? Ni Josefu yawe? Yego mwana. Uranshaka se? Ahubwo ngo ufitiye ubutumwa? Ye? Hari umuntu wakuntumyeho. Ninde wambwira? Waba wigeze uvugana na muganga Jack se? Ye? Ninde se wakubwiye ko njye avugana nawe? Yewana sha yambwiye ngo ninkubona nkubwire ko agushaka cyane. Yagushatse kuri telefone arakubura ngo hari antene ya televiziyo ashaka kumumanikira. Uyu wanije phone nkamuhamagara we numve niba ni mu rugo mite ngenda. Singiyise muvugishe kabisa. Ariko yaguha rwose ntonyibagirwe wangu. Mama reka mbanze muvugisha numve. Sawa. Reka mbe mvugana n'uriya mujama. Ubwo nurangiza unzanire telefone yanjye. Merci kabisa. Allo, mwiriwe? Mwiriwe neza. Yego. Ninde ko ntakumenye? Iyi nimero ndabona ntayizi. Ndi Cedric. Mumeze neza se? Sha. Cedric. Ubwo urumva nta soni ufite koko? Isoni? Ziki Jackie? Icyambere banza umbwire. Kugeza ubu ntiwari washobora kubona telefone yawe? Wapi? Nayo ndabona rwose. Cedric mbwiza ukuri.
ubwo ntiwagize ubunebwe wakomeje kuyishaka koko? kugeza ubu sindayibona rwose pe. Nanjye mfite ubwoba bwinshi Jackie, kandi wari wambwiye ngo sinzagaruka iwawe ntarabona iyo telefone. Ngaho mbwira, amakuru numvise niyo koko? Wumvise ayahe makuru? Umaze ukwezi kose barakwirukanye ku ishuri? Uko byagenze? Utabimbwiye Cedric. Ubwo si ibyo bintu urumva nari guheraho mbikubwira koko? Ariko se sinakubwiye ko hari akagabo katwigisha kabonye niyambaye urukweto rwiza kakanyiyongoza? Wingira igicucu ncurika amakuru yose ndayafite Cedric. Urashaka kumbeshya ngo bakwirukaniye umwarimu w'umugabo? Nta kindi cyatumye utambwira ukinumira nuko wari uzi amakosa wakoze. Ariko rero Jackie, nawe nukumva amabwire. Oya witangira kurya indimi mbwiza ukuri. Niko ngo bakujije gutereta abari mu kazi, urabyemera cyangwa urabihakana? amakosa ya Cedric ko abaye menshi se mama Jack azakomeza kumwihanganira? Arabikoraho ikizi? Naho mu kiganiro